E whaatalo whātu talafolo Radio Samoa le nei tai au alo maia, o tala o le nei fo i aso tofi. I tala to mua o le tai au. Ua vave wha amawai mai Stuart Nash a o le mea sa o le tuli. O le tali mai lea le pale mia Chris Hipkins i le wha amawai nga a lea sa avea ma ministra o leo leo. Stuart Nash lea na ia tala noa le komesino o leo leo Andrew Costa. O ia fo i o se wha au o le ministra wha atatau i le toi apili o se tasi o wha ai unga a le wha amasinonga. I maliengo tō whinga nei, e matua i whaasao na whaalawelawe fua ministra i ngā luenga, ma e le ngata o loo matua i manino i le tusi tū la fono, ale ka peneta, ai whaapele tū la fono, le olo ta ua i e le ma whaio na tala noa i whaai ungo whaamasinonga po o su enga o soli ngā tū la fono. Ai na pale mi ana na fia whaanoa noa i le mewa tupu, ma e se na whaai unga le ministra na whai, ma ana whaapea e le whaamawai mai, o le unga e tu atu i ai o le whaamalolo. A o tala no aile pale mia i le wha malolo, e na o le tasi le tofinga minister wa ave e se mai a Stuart Nash, a o le alawa e avea ma minister wa ato anga ma whai ngā whaiva, wha apele vaengo a tinae. Wa whai mai ele national, wa wha o ngā se e national na malos i anga wha le minister, ma ele tata weo na toi avea o se minister ka peneta. A o David Seymour o le act wa ia whai mai, o le ana wha alawe ngā lue ngā leo leo, toi alu wha asala lau, wha apea ma le lefia wha ato ese, ma o le mea sa o te tauna whai i ai o le tule motu. Wa toi pisi nei le pale mea so e seisi ana minister o leo leo, a o tau avea i Megan Woods mo le taimi nei. Ai mai le komesina le ana vile i ai le minister, o la ua tala noanga, wana o se telefoni atu o Nash beise i e masu atu lona le fia i le whai ungol wha amsinonga. Ma e ui na ta uai le apili, e le i wha apea a mea na wha atalo sanga atu le minister po o lana wofo i a Nash, e una ia e whaila se apili. E se reporti o wha maunga mai le ofiso leo wha atatau i oso wha inga ngā ui o loo wha o ngā ita avale wha aleanga whale o loa. O se mata upu ato e whesilingi ai nei wha maunga o loo wha ai loa mai le malo i tangata lau tele. E pe ona sa iai fo i reporti se na wha asala lau ili soifua malo loina. Wha atatau emergency departments po EDs i le vaiaso walu. O le vaiaso o te el soifua malo loina le alava i le itoi wha asa oa. A oana nafi o leo. O toi ta utino ai leo, e se wha mtalangan wha asala lawina mai reporti. I tala le news apo lo toi ta wai, toi titi wha ato luina leo whai o lo reportia wha ato a maua wha amaunga sao, sa ta tau na iai. Au ave ai Chris Hipkins ma minister o leo il masino au kuso le tausanga wha ato a umatu. Na sa wai reporti mai lona ofisa e onos fulu fitu ram rates, po oso wha inga nea wha o ngā ita avale wha aleangai wha leo loa peitai. Ua toi loa nei, o leo wha inga sao, e se lau se fulu ono. O nisi fo i reporti na whai mai ai, i le masino o ke topa e lua ono, o toi maua nei wha maunga, sa tatau o na fitu se fulu ono. O lo o wha awau peo na umi le taime wha atali ei talo sanga o avanoa sitiseni. O le telo talo sanga tangata no fo mau o lo wha atalo sanga ina avanoa sitiseni. O le ua o atu li se lau valus fulu valu aso e wha atali ai. Ma o se si itanga tele lea mai le luas fulu fitu aso, sa iai le lua afes fulu fitu. Ai mai le matangal wengal va i fafo, e ui le umi o le taimi wha angai o iai talo sanga. O le olo o sau i lalo le telo talo sanga ta lia i loilonga, pe a whaatusa, i le luas fulu wono afe wha se lau valu se fulu talo sanga i le neiva yaso. A le tolos fulu wono afe wha se lau se fulu fitu sa iai le taimi lava le nei o le lua afe luas fulu lua. Ta uai fo e sui o le ofisa i tala le tio a New Zealand, o le tele o whae unga o talo sanga, o lo wha ngā i o ia eso e ngai whaia o komeki, le e tele ina maua le tali le vao le tasi le masina, ma le tolu masina. A o iai le tau ngata o le soifuanga, o leo le ato e si i le tau o malanga i ngā lau tele a au kilani. O le neisi i tanga i le ilu ngato le luas fulu sene, mai le Auckland Transport e tusale ma le ono tesi 5%. Tu o iai le Auckland Transport le tau ngata o loa au aunanga, ma ele o tau ngō fia le wha atu peina o aunanga pasi, o trains, wha apea wa a whiwa ai le sami. O le si itanga le nei e tatongi mo malanga i ngā lau tele na tu e a matalo ia i le masino Februari, peitai, e le i tau nuu ono le whama winga lolo wa le tau na lolo vai ai au kilani. E le i eise si itanga le tau e tatongi mo malanga i ngā lau tele au kilani le tau sanga wha atu a umatu, ona o le koviti, ma o le si itanga o ta ua mai e a matalo ia i le aso sa, le aso lua o aperila. Ma tala muli,
Ma liu na toʻatasi wai kato ana pō o na manu anga tū ngā. A foleiva ana pō na ripotia nei le ofisa le nei mata upu mai ngā rua wahia ma e taunu uatu leo leo i le fale wa umalo na soifua. Tu ufa atasia talo tae au e toʻatasi wa ave e leo leo ai e le i wha amauti noa i na mai po ua whaia ni o na molianga. O Telefonala Radio Samoa, manuia le tae au.